manaming asa sa inne Didiak telay nga nanek-ek Tilak amen daytoy pusok ay ngaminen day taulpi Tanu iti samit ni ayat sudi na di si papasnek mayawa wanda amin gaput patek na sa bali dardarep depek ngagnanayon dagidi lailum kanya rekta kendungo aglalu nu inaken kak pasugnot agarubus luluak mabuyugan ti panangay ayu ngemnuitan dinakpay perngen dinakpaya kita enen day diayat intalalim diayat ken panagibig wenen biak ko diak ladingitan no di mula panunuten tisudiken takne ngen apaya unayen lagi pem diayat ngain lililin tapnun ti sabali apatek dinakadruruden bangay isiksikat ti ayayatek nurepeng na nga ipasabali munday takaasim nurepeng na nga ipasabali munday takaasim